مجدد الحياة يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدا راستاගේ මුලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් හුරියා බෙලුන්තරන වරබොඩා මරහබා දන්නවා मेरी අලුගමෙන් කුරිය මෙගෙන්දනි සීදා රාස්තාගේ තිමන ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කි ජමියත් සලෆා VTV ගුලිගෙන් උෆද්දාවා ප්‍රෝග්‍රෑම් मेरे අලුගමෙන්ගේ මවුදුව කි රමදාන් මොහගේ ෆහොදිහෙගේ මහක්කම් මේ මවුදුව ගුලේ කොතුන් තිබේෆුණු වනි වරගින සුවාතන් අලුගමෙන්න ෆොනුවා එන්නමස් ඒ හුරියා සුවාතක ජවාබ නුදවන කමුග වියස් ඒගිතරේ විහස් ගින බේෆුන්න ෆාදා කුරාන සුවාතක ජවාබ गिनस्तेतो अलगुन वरबोडा मसे कुराना अलगुन में मिहारो गुनु मदनी रमजान महोगे फहुदिहे गेरेता बीमा फहुदिहे का बेगुतुन अलगुन में गे शेख गिनस देवा मालूमात तिबे फुन वर खनला अडो सवान कमा अलगुन वरबोडा यगिन कुरान प्रोग्राम आगे में बदल करनी अलगुन अदीरा या हय्यु या क़य्यूमना غير لنا أحوالنا يا حي يا قيومنا حسن لنا أعمالنا يا حي يا قيومنا اغفر لنا أخطاءنا يا حسرة يا من يرى وأمتا وأمتا يا حي يا قيومنا غير لنا أحوالنا بك حالغا مسلم ومن فني هذا سركري بك حالغا مسلم ومن فني هذا سركري بك منلبي بني زخم دك منوداتي هيري يا رب ألمنگ میں امنگتی معبودکی میرم کرن میلاگے فن کے کلنتک عاجز کری आबादुत मुस्लिम उले अंदालते रहमानुला मा बारका एकुगा बुने हक्के मी ओलुवानुला बरुबादुवे मिस्कित्तकुं फल्लिगेरा गर्रागुला बिरुहीनुवे तिब्बस्मिहें मरु आदये अंगानुला गाफिल निधि गारे दुआ जाहिलुवे गेंग उम्मेवनी आदिल बलदु वेरियम मुलिंग दुनिये गवेस नादिरुवनी हुआ फव्वेफाएतकेम्माइन एमाइंगे दरी उरुगावनी हुआ फिंतके देकी उमुरुगा दुआहकु उफानेति बिकवनी या हय्यु या क़य्यूमना غير لنا أحوالنا يا حي يا قيومنا حسن لنا أعمالنا يا حي يا قيومنا اغفر لنا أخطاءنا يا حسرة يا من يرى وأمتا وأمتا السيدة راستا بروجرام أنا كابس هريا بيفونا مرحبا دنوا
මේ ප්‍රෝග්‍රෑමකි ජමියතුල් සලෆා VTV ගුලිගෙන් උෆද්දාවා ප්‍රෝග්‍රෑම මිරේගේ මවුදුවකි අලුම් කුරිමස් දන්වාදි ෆදාන් රමදාන් මහගේ ෆහුදිහෙගේ මෑක්කම් තිබෙපුන් අලුමෙන්න ෆොනුවා වස්වාතක ජවාබ් දෙමට්ටක ස්ටුඩියෝ වඩාම තිබෙවි අෂේඛ් මුහම්මද් තොයීබ් අදි අෂේඛ් හසන් මුසා ෆිකුරි අරබුර මරහබා දංගද අස්ලාම අලයිකුම් සෝරම් රහංගෙත් මේ ශාලුමෙන්න අලුමෙන්ගේ මිරේගේ මවුදුවකි රමදාන් මහගේ ෆහුදිහෙගේ මෑක්කම් අලුමෙන්න මිහාර මේ වේත කුරම දනියස් ෆහුදිහෙ රමදාන් මස් අලුමෙන්න වකීමෝගේ වගුතු මිහාර වනි වරබුර ගෑවෙෆා අලුමෙන්ගේ තෙරේ වර ගින බයකෝ හෙව්වා හොනමස් අදිරෝවා හොනමස් අලුමෙන්න رمضان مس البدء وكيا أرجعنا سوات بس ألومنا أسوره هنا بس سوات قديمو كوري موضوع أقوله كتوم كم سج بدالهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رمضان ما هو فهوديه ما كم وها كلون من دكمون دار ألون هيتان إم فرتمان ونا سوادكي أهرج بار مسر إنجر الله سبحانه وتعالى رمضان مس ميوني ألون من روده فمتك خيار كربف إيجا إتب بابر حكمتك إيجا فهاتو كفي رمضان ما هو دوستك ريك تكو ترين الله سبحانه وتعالى فهوديه ميوني خيار كربف ميجن ديها إكتشكي الله سبحانه وتعالى أكي كلامه وفدوا تكتيجا كلامه مخدوعون ترين كلامه إديبودي كنّي فراتك كتانتنا وقتك خيار كربا إله الله سبحانه وتعالى وحي كربا بني وربك يخلق ما يشاء ويختار كليك فانو غير رس كلامه خلق كربا أدي اختيار كربا كلامه إديبودي كنّي بنتك ترين مكة كبيم ما كربي مدينة كبيم ما كربي එකලංග එදිවඩ ගන්නවි බේබේ කලුන් ගෙතරෙන් නබියුන් මෑ කුරවි නබියුන් රසූලුන් ගෙතරෙන් බය බේකලුන් අන එබ්බා බේකලුන් අනබ්බා බේකලුන් නවර මෑකන් ඉතුරු කුරවි හැම එෆදා රමදාන් මහගේ මි අලෝනම් වේතු කුරමුන් දිය දොස්තව තෙරෙන් ෆහුදිහෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මිවනි මෑකම ගොතුන් ඉතුරු කුරවා ෆහුදිහෙගේ මෑකම ගවහක දෙක්කුම් කුරින් මන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මුලි රමදාන් මහගා වෙස එකලගේ ෆානෝගේ හේයකන් ඉතුරු වෙගෙන්ද එකලගේ ෆානෝ ගරිහොන් රිවායෆා හදීස් වල ගවනි කාන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අජවදුන් නාස් බිල් ඛෛර් එකලගේ ෆානකි හේයකමුග එම්මෙ තනවසම එම්මෙ දීලතෙගෙන් එම්මෙ හේයකන් ගිනවෙගෙන් බේෆුලායි වකාන අජවදු මා යකුනු ෆී රමදාන් එකලගේ ෆානෝ හේයකමුග එම්මෙ හීවාගේ වෙලවනි රමදාන් මහගේ ඒ මහුගා जिब्रील अलैहि सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल कुरवा हिंदुगे जिब्रील अलैहि सलाम रमदान महोगा मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल कुरवा एमसरुगा कीर कुरान कलेगे फाना एको कियावा विदाल मुराजा कुरवा अदे कलेगे फानुगे दुनिया दू कुरवे हरुगा कीर कुरान एक्कोलुं अनेक्कोल देफार जिब्रील अलैहि सलाम एको मुराजा कुरवी एहम विमा ए जिब्रील अलैहि सलाम बदल कुरवा हिंदु එකලේගේ ෆානකි කාන අජවදු බිල් ඛෛරි මින් රීහිල් මුර්සලා ජෙහිගෙන්ද වෑරෝලිය කවරස එකලේගේ ෆානුගේ හියෝකන් ඉතුරුවේ බොඩුවගෙම්මේ මිතාගේ ජෙහිගෙන්ද වෑරෝලියක ඔතුමුන් මි මුහද්දිසුන් විදාලවනේ මි හදීස් ත ශරහ කුරව ඉල්මෙන් විදාලවනේ ඒ ජෙහිගෙන්ද වෑරෝලියක හුරිහාම් මෙන් නටක හුරිහාම් නේගේ ඒ ෆෝරා එච්චකේ හැම ෆදන් මි මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හියෝකන් රමදාන් මහෝගා හුරිහා මිස්තකුන්න ෆෝරා එකලේගේ ෆානුගේ හේයකන් හුරිහා ගොතකුන් රමදාන් මහගේ ඉතුරුගෙන මේ මුලි රමදාන් මහගේ එකලේගේ ෆානුගේ حالت එග්ගේ අදි වකින් ખાસක රමදාන් මහගේ ෆහුදි එග්ග එකලේගේ ෆානුගේ හේයකන් ඉතුරුගෙන්ද طيب විදාන අද හසන් සවිදාලේ ෆදා ෆහුදි හේකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ තිහදුව අලුකන් කුරුම හීවාගේ කමක් ඉතුරු හිව්වරෙල්ලාගෙන් අලුකම් කුරුම ඉඛතියාර් කුරවා ෆාවා දිහදවස් එහෙන්කම කිරිත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ දිහදවස් ඒ දිහරේ මෑක් කුරවා අදි එකලේ ෆානුගේ උම්මත එකමුගා හිව්වර් ලා අලුකම් කුරුම ඉර්ෂාද් තෙවා හදීස් කුරවා ෆා එත හදීස් තකෙවේ අදි من الله رسول محمد صلى الله عليه وسلم حديث كربني أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة الليل فرض نماذج كفه إم بدو إسكام على دين جهني دم نماذج إهن كم
ere ihya kuram beenumwa mihako ereta diruwam beenumwa mihako emme iskame ena denjiheni enage damuna maataka adi mi retahuge tereen khassaren himani faawati lailatul qadri wilere himani faawati fahudihe wakin khassagen ebave adi e reya lailatul qadri wilere minan devunu sabakives erege qadarattaka adi erege sharfattaka adi erege alukankura mihun na libe thawaba darumettaka ilmwerim eba vidalwe eves sababekkama ere alukankura mihun na libe sharafekkama emihunge faafatan Allah subhanahu wa ta'ala fussawadimu ehinkamun ekamuge sababum wes enan lailatul qadri wilere enan devigemwe ere de ramadan mahogere ami reta sabab hodma alwonmenge huna hodum bara mi bura masakkatu kama alukamuga ulu ange uluwatan fina egotum re alukamuga wargina magudu heda kure tarawis namadu giturum ami damunamadu kurumuga den tarawis namadu alwonmenge komme harako esmi alwonmenge terega mi onna bahosemi tarawis namadu rakot takabe hegotum misak ebbe mi vidalwani mi diharakote arrakote eta arrakote ane be fulun vihirakote de miti eha boda kivegen to mi eha boda bahosaka goskemi woni adami tivi dalu ifadan bodati almerenge terega ves mi qiyamul layli ki riyalukam ki kobato adi riyalukam ada rakwettoge adata ki kobato mi kama meduga wani warabbodo khilaf ta ko fedifa al shaykhul islam ibn taymiyyah min fada bodati almerin vidalwe riyalukam waki minwarin nete wake ki kitamme warakaves kuredane e rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani salatul layli masna reganuga namadaki derokotun kurave namadaki hame fadan emi shaykhul islam fiyawa itur bebe kalum wes eyan hama e raya tabaya wadagen fave hama makka madina ga miyadwe same gotan amal kurawanda alonmenge terega bayar miskitoges e amal kurawun deba namas alondu mi khilaf nota miga migotan bebe kalum ashavi ane arrakote den arrakota fa tinrakotun egaroke hama kurme nota vihirakota fa tevisakota diafa damnamaduges kitame bayar kuredana mi fadan bodu khilafen alonmenna kurimatu imun den alonmen amal qurani kinetto e banalaruga alondu dannawadani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam duniya dukurevi e deechege hifafina malona magu nufuredana deechen alonona magu dekke mafauga alonmenge mi terega khilaf ufedana insanunaki فدان لفافة طبيعته سكنت تبهري أدي رسول صلى الله عليه وسلم کے بسولتا کا حدیث دراسة كراي روگا ایگن بے فلوم مي vidal ونیس ایگم کالون من එම්මෙන් වෙස් තබාවුන් එම්මෙ අවදාවගෙන් වනි අදි දීනී කමක වෙජ තබාවන් ජෙහෙනි මෑ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නත එහෙම වීම බොඩති මذهب تو ගල්මි බේෆොනස් විදාලවනි ඉදා صح الحديث فهو مذهبي حديث الصحابه جاءت من كلك فانو ගොතකි මිහම හතර مذهب ගේ හුරියා දන්න බේකල සම මිෆදා මිහිම් විදාල ෆා බස්වල මිහිම් බදාරුග ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හු ගාරිහුන් රිවාවෙගෙන් වේ ما كان رسول صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة رمضان ما قاس أدي إنهم ما قاس رسول صلى الله عليه وسلم 11 ركعة بره يترك النكرة بي دين الله نكوريغا مذكر كوري فدان شيخ الإسلام ابن تيمية أدي سعودي عربية كوريغا مفتي الشيخ بن باز رحمه الله فدا بيبي فلون ميدانا فاوي دمنمادا باقي عددن نته كتم گناس كوريدان එකම کو එම්මේ හොවගෙන් වාගොතකි මා නබියාගේ ගොත නමස් මි මස්සලාග දිරාසා කරවා මි ෆහෝගේ මුහද්දිසුන්ගේ තරෙන් الشيخ الألباني විදාලවනි මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් රමදාන් මාගසදි එනොම් මස්සරක් ගාවස් 11 කතර ගින නුකරවය මෙහි මුතුමුන් නමාදකි අලකමක විහිඳ අලොන් මෙන් බේණු වරක කුරුමෙ මිය කුනුවේ දෙන් හැම එෆදන් අලොන් මිදෙන්නේ ෆදන් සහ හදීස්තන් ආසනම alon men amal kuran ebaje de mi ganakas khilaf men fadani umar radiyallahu anhu ke zamanu ga kadege faanu mista kunna vihira ko kuravan amru kuravi kaman ebove riwayaten asa e riwayat warave sahha kam bodi e riwayat ki ega badikashi kam kulegen wa riwayat e riwayat war sahabegen ve umar radiyallahu anhu tamimud dariya adi ubay ibn ka'b fada bebe kadunna mista kunna gen jamaatuga
egara rako kurevuma amru kurevikam onna riwaya hemme alonda men emme sahabegen ve riwayatoga hifa adi alukamuga emme maavegen va nabiyya sallallahu alaihi wasallam genne gota tabawakamuga ganama alonda boda boraveni ega hama egara kote emme hiyovegen va gotaki den alonda ado henge tam ilmeriya kumi vidalwa ado den ebe fla me support korwani hira ko kurma den ebe fla me vidalwani arra ko noniya me tera ko kura kham wanya kuran jeheni rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurebbi gotashe me surate wasiha diukonne kuran jeheni erune astuga sunnata egweba kito vidalwani kata tiga alugonu dannawani kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga hifam beenumi ya sunnata tabawan beenumi ya ekalege faanu e dekkivi gota kurun ma aula bod kam bodwegen we e ekale faan ewti dakkawa fa ekalege faanu ge amal fulun ekale faanu ekan kurevvigo ehen kam ekale faan amal fuluga hifun alugonu menna ma aula kam bodwegen we den hagigatuga umar radiyallahu an hasan vidalu fa den ekale faan miskita wadi wadagen neviru ekale faan feni wadagati waki wakin mihun namaz kuran tibbaniko ehindo ekalefan ubay ibn kaaba samimud dari debekalunna amur kurvi mistakun ekko imam ve namaz kurumattaka hasan wes vidalu fadan eki qawlta ka eki ma bastan eki qawlta ebade mi masala behigen ege terem bain ilmerin eba vidalu ubay ibn kaaba di tamimud dari amur kurvi 11 rak'ah kurumakkama adi anibba bekalun vidalu 21 rak'akkam anibba bekalun vidalu 23 rak'akkam engam 21 rak'ata 23 rak'ata mide bahuga mide qawlga ebawe kom miskahala dhaif kame ehenkam alwan men ma aula kom boduwegen ve sahha riwayat wifun 11 rak'at den alwan mire asori astaku mire mawdu'a ki ramadan ma ko bawdiye gamaka den asori wargen swal teren alwan furtan swal danwa nigat furtan swal ki ramadan ma hoge fahudihega masaro kanta jihjiya iretawga furiyama daruma hodani kinetto namada qur'an nukive haladuga sabab hoduma itura kureveni kon kantagetto ade ves shakkene ramadan ma hoge reyalu kamaki ega ma vegam wa daruma sabab ekudevigam walu kam rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurwani man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ramadan ma reyalu kan iman kama ade kam ge darume ngedi kofi mi ha ena ge swediha faafata fusevenate namaves tobiya gotan allah subhanahu wa taala anhenunge gaga lawa kama mi masaru kantata ekantata jehijje kam ga wanama kirit qur'ana bihuma adi namadu kurum fada kantata nahiwegen deba ekamaku e num amaltan heyo kantata ogu terega kureven ebohuri e nunas ves kirit qur'an ke mana namadu kurum mana vi kam ga vi namas zikru qur'an aisha radhiyallahu anha ari riwayegen ve ekamana ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam dannawani e allah ge nabiyya timan kamanaya laylatul qadr vileriya baddal vejjenama kiyane du'a daskot devash ehindu ekale fan hadis kurabani qudi allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ege maane ki e du'a ginan ki e du'a ge maane ki e hadda budu ko raskala ke ibar raskala ge faafa kurevuma faafa fussama lobi ve bodigamba adi ginagina faafa fussava raskala timan alage faafa fussavan debe adi me nunas wes ramadan ma ge mi fahudiyaga du'a kurun ituru kurun e bave namadu ge iturun e hama dhikurutaka sadaqataka mi hama ehem mastawga se amalta mi ramadan ma ge kurumun ege sawabe situru gendana e ma vegema doswaraga kureveti ehem kamun hama gaattimage gulum badahe kurun membe fanna oga teru mi fada komme huriya kames mige terega hama e kudevi gendana dengi suala ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahudi hen hedu kurevi kinetto kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahudi dihen heda kurevi ekalege fan i'tikaf kurevumga adi i'tikaf ga ekalege fanuge ambi kambelum wes baare wada ekalege fanak adi ekalege fanuge huriha waguttaken ekalege fan alukamuga heda kollevvi rodamoge fahudi hegga aisha radhiyallahu anha hadith kurabwani riwa kurabwa hadith eggawani ekalege fan ebbes mahaku ekko rodanu hippave ramadan masmenui adi ekalege fan ebbes mahaku re alukam kurabwan ekkum hela nuhunnawai hamenkani ramadan mas nuni ehenkamun
mige engeni ekale faanuge hadi ekale faanu ramadan hoge fahudien heda kurevigoy alon dem ituru ko da men hama Aisha radiyallahu anhu ge arihun riwayat mani idha dakhala al-ashr ahya al-layl fahudihen asinama rasul sallallahu alaihi wasallam eretan ihya kurave ereto galukan kurung ituru kurave wa ayqadha ahla adi ekalege faanuge ambiyan bikambalunna ge kologe mi bebe fulun namadan alukamattaka goa hefulu lavvai wa shaddal mizar adi ekalege faanuge mizar kamaru bandilavve mitaga kambaru banumuge muradaki ambi kambalunna ko eddan koravumun ekkibave wadagen reyalukamataka huswe wadagannave dive baham bunanama mi hama heyokamataka reyalukamataka ekalege faanuge atukuri olalavve din sualaki tarawis namada vituri kurma fahu adi itura damanamad kurividane itura damanamad kurividane tarawis namada kurma fahu adi vituri kurma fahu itura damanamad kurang beenum vejjiya ekam skirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuravani enage vituri erege emme fahu alukaman hadashe ehenkamun ena tarawis kurma fahu vituru faskollies masalen damanamadu koffa vituri kuran de malone ngam ituru kolmen ei bay sahabin alon handa bagotum ibn umar radiyallahu anhu garihum ekadege faanu amal fule namaves alon kurim mi alon boda burawa gen 11 rakota burawa eruga mi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam 11 rakota vre ginan ramadan moges enum mahges kurawwa fanwe hame fadan ekadege fana hadis kurava bani tebam hunge reyalukamuge fahu namadege gotuga vituri hadash ehmvima e vituriya mi vituri kuruma fahuga ituraka namadu kurumen nuwe ehmvima mi jamaatuga tarawis kuramiha tarawiha ekko vituri kofinama den regandu hede vijanama aslu boda rangalugen bani kirit quran kemun not ehen alukamega demihurun anekas e vituri rulala aneka itur namatake feshuma vore emme hewegen bani hama e rasul sallallahu alaihi wasallam ge hidayatu galon men ifuma den sualaki mi ramadan mahoga fahodihe gami anna laylatul qadr wilere engene ebbes nishane oveto inge ebohri alama ettake kirid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahih hadith takun algon menna thabitwe ingifa ege tereng ekalege fan ubay ibn ka'b riwaya kore hadith ek gavani ere eduwahuge iru aragen dahindu la shu'a laha e iruge dodiyan hunnana eduwahuge erege iru aragen anna hindu midanne duwas ere onna duwahuge iru aragen anna hindu iruge dodiyan hunnana demves kirid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahih hadith takun eba ingigende erege waram madumatiriko ere onnani ei malaika bekalun faaba wada gannawati pimmati onnani hama himenko adi ekam bonan ihsas kureveni ali nun tandan misaka rajyitere bayr rarra ali madu karantuge wasiletta madura rashuge ekam boda faahange wegen dan madumatirikame rashuge terege kuleven adi waki आदे खिलाफ नूर आदे खिलाफ अलिकमे रशुगे तेरे हुना रेगन वडीगस मालूम मैं बिया के बिस्ना ला फिया एंगेनतो ekama bisna hore fi angenat mi galondo mi fa kollam benani ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis wala ekade gon hadis qurani inni ra'aytu laylatul qadri thumma unsituha aw nasituha timan kade ge faana laylatul qadr videre e kon rekan engevune e fa timan kade faana ekan handuma fulu netiku wegen die faltamisuha fil ashar al awakhir fil witr en kamun ereyaki Ramadan mage fiya fahodiya gereta kutereng onahiri reta oga ere hoduma masakke kurash migen egin dani ekadege faana ve sekan engema fa kale faana kamu handuma fulu netegen diaka almere vidano e vedana mi ummatam huri rahmate kamuga eni eren ede miha erege thawaban ede miha muli Ramadan mahoga alukan kuruma libe ituru hivvaraka vegen ebade den ane toibe dikuru kuri fadan ere nimigen diuma fa huri alamat taka adi erege terega suri alamat taka e bahuri namaves
alukamuga heda kura miha erege javvuge hadatu hurikota nota erege irwara hindu eruge hadatu dodi huruge beluma vure namadan moge fahudihen ekkon alukamuge heda kofinama Allah iradu koreviyamun enen e barakata thawabu hunnani libifa emi rasul sallallahu alaihi wasallam warabboda barwala vidalone taharru laylatul qadr fil ashr al awakhir fil ashr al awakhir laylatul qadr vilere hoduman ege thawaban edi masake kuramiya fahudiya terega masake kurash egutake mige mihin bekkala sifata waride fori mege muraden non ere kobato benonaka erege emme bodu makkamaki erega malaikatunna jibril alayhi salam duniyage mi bima faaba wadannawa bay rivanto ge buri erega bimuge veyyevura malaikatun ginavegen ve ehmbima mifada hiyovegen ware salamun hiya hatta matla'il fajr ereki fajr ga alikam faaluma dan den hiyovegen ware ke hiyokamaki kobato nibasuluge silmerin vidaloni e hiyokam ege teren em maane ki man Allah subhanahu wa ta'ala erega naraka mutti koraba alun ginavegen diume anem makamaki erege faafa fusseve mihun ginavegen diume hama ege zahiru maanaga silmerin vidaloni ereki hama huriha gotakon samankan balimadukan mika levves kamen ekulegen nuareke me alumatiya gule haswales ebe ingete Ramadan moge fahudiheg anna laylatul qadr vileriya ki hatavis kama gina gawmutakun dekeni kivegento ege buhri man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge bayin irshad fuluta ves misalaka hama sah hadithun sabit wagende taharru laylatul qadr fi sab'il awakhir emme fahu hategga laylatul qadr hodo masaka kurash dengama ege ei onaheri retak kamuge buhri bodati sahabinge teram be kadam vidalu eba timan kalega fana boda burevani hatavis videre kamuge adi rasul sallallahu alaihi wasallam ge hadis ultoge bohri ei fahudi hegge ekavis videre kamuge sebori tevis videre kamuge sebori ehen kamuge mi huriya hadis ultan ekkurima bay befulun e ballawa vidalu wani mi hatavis videre kaman boda burave kaman nama vese huriya befulun hama eba dikuru kurave rasul sallallahu alaihi wasallam ge sida basul alunu mi kiyadene kadege faano e reki kon reka muli ko ga handan net kurevunu wahaka ehem wima sida hatavis kan khandeligen buneden eves faratanu ekadege faano nengun hindu den sahabiye ves adenum farataka ves ei hatavis kan yagin koddevan eves faratan nuwe namas mihim bastan asuri me boda burani nen miga hitame ki हमेकन एरे आलोकन कोल्लन हमेकन एरेन खास कोगेन बायकाल आलोकम तैयार वेला हदेन एगे कुरियन आरेत का फहंग आरेत का एको हंदुमन नेतु कोल्ला आलोकम के सरवा कोड करू मिहम हिताम होरी कमे के आलोन दन्ना अदे आलोन कोड कोड बागुद कोलक पद्द कोल्ला शे आलोन देन सवाल की ಅಳುಗೊಂಡಕಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಕುಂಫುಂಜಂಗ ವಜೀಫಾ ಅದಾ ಕುರಾ ಮೀಹಕೆ ವಜೀಫಾಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಹುರಿ ಗೊತ್ತಂ ಅಳುಗೊಂಡ ಮಿಜೆಹನಿ ಫಹುದಿಹೆಗೆ ಓಣಹರಿ ರೇತವಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದಾ ಕುರಾಶೆ ದೆಂ ಎರೇತವಗ ಫುರಿಯಮ ಸವಾಬ್ ಹೋದಾನ ಕೀನಂಗೆ ಹಗೀಗತುಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದಾ ಕುರನಿ ವರಬ್ಬಡು ವಾಜಿಬೆ ಎ ಅದಾ ಕುರನಿ ಏನಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿನ್ನ ನೂನಿ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ನ ಖಾಂದಿ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟುಮುಗೆ ಮತಿವರಿ ಮಕ್ಸದುಗ එහෙන්කම හගීගතුක වරබ මතිවරි අලුකමෙක්ගේ එන ඩියුටි අදා කරමුන් දායරු එන හැරි ඒ වගුතු ඩියුටි අදා කරා ගඩීගවෙස් නමාදු දම නමාදු කුරන් නෝනි නමාදු කුරන් ෆුර්සතෙන් නුලිබේ නම කිනගෙන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දික්රුක අෆ්දලු දික්ර ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කිරිත රසූල හදීත් කරවෙන එමෙ මති දික්රක ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් විහස් ගිනන් කියනෝනි සුබ්හාන රබ්බියල් සුබ්හානල්ලාහ් බිහම්දි සුබ්හානල්ලාහිල් අසීම් මිෆද දික්ර තක්බීහා ගිනගෙන කුරුන් එනයි එදවිගෙන් වේ लेकिन सुवाल की रमज़ान में कुरा हेव कंततोगे सवाब इतरुवा गोता कुरेवे नुबा कंतोगे अजाब बस बोडवाने तो मेरमी अजाब सवाब दे मत हलाल हराम मी शरीयतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला न तम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंडालो बयान को देव हंगे मुरेची एन कम रमज़ान महोगे महकमा सवाब इतरुवे गंदे अदि रमज़ान माह की बरकत तेरी महकमा लेवी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गोते इख्तियार करबा नमस एमहोगा कुरवे फाफतकन इतुरो अजाब देवान कमुगे इंगे कटने एमवीमा ए मसरुगे हेयोकम महरूम वुं एई हकीकतुगा लिबे वरब्बोडु हितामे एई मिफदा मैं मसरक बदलवे एनगे फाफा नुफुस्सोन मिया की हकीकतुगे सबाज वेरिया मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरवनी एम वुं
මිහා බොඩ අබාජේර කමෙන් එන ලිබුමුන් එන එක්කිබාවේ සලාමෙ වංග බජේ එකමකු මිදෙන්නේ ෆදන් අදාබ ඉතුරු වානේ හෙන් කඩලගෙන් දන්නවන් කෙරේනි එෆදන් හදීසේ නොත කිර්ත් කුරාන් ගාතෙන් ඔවගෙන් එමෙ ඒ නෙතුමුන් දන්නවානේ හැම ඒ ෆාෆේ වෙජ්ජා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ රහමතුන් අලුමෙන්න ලිව්වේනේ හැම එම්මේ අදාබ එම්මේ ෆාෆේගේ ගොතුගේ දෙන් සුවාලකි රමදාන් මහගේ ෆහුදිහෙගේ මාකන් හාසිල් කුරුම ගොතුන් මස්සරුකන්තකුන් දුරුම බේස් පද තකිත බේරුම් කර විදානත ආදමි තොබියමි ගොතුන් අංගනාටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා මෙදුවර කුරවා කමෙමි එහෙම වීම ඒකන්තත්ත මනා කුරුමට්ටක බේස් කෙවුම් ෆද කන්තත්ත කි ඒක දරූරි බේනුමෙන් නැති කුරුම් හුද්දවා කමෙන්න මිත ගලවන දරූරි බේනුමකේ බුණුමුන් හජ්ජු නොත උම්රාගේ අලුකම් මේ අලොන් වෙන්නත් මෙහර වර බොඩු තක්ලීෆක කුබඩත ખරතක කොග්ගෙන් කරේ අලුකම කමෙන්න එෆද හාදතෙක් ගා එල්මරින් හුද්ද කුරවා ඒකන්තත්තන් හුට්ටුම නමස් රමදාන් මාකි තිමාගේ අම්බිදරින්ගේ තෙරේග අහදුන් කෑරීග හුට්ටා කොම්මේ හරකු බද්දල්වාම එහෙම වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා තබී ගොතුන් ලබ්වාෆා කමකුන් එක්කිබාව මන් ඉතුරන් මසක කුරන් එගොතක් ගදකමුන් එකන් හුට්ටුමගේ සබබුන් සිහී ගොතුන් වෙස්ලිබේ ගෙල්ලුන් තකෙන් එබහුරේ එහෙම වීම එකන් කම දුරුවුන් රංගලි ඒ හයදු වෙරියන් වෙස් එබහුරි හියෝකන්තත් කුරෙවෙ අලොන මිත දිකුරු කෆින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා දුආ කුරුන් zikru kurun adi hama mima nabiya sallallahu alaihi wasallam daskud devafa du'atakun du'a kur mi huriya kame sama kurevegen ebuhuri hemvima ekantan hama behekkagen gadakomun huttumaki angalu goten nunadon dannawa den iswalaki diri ulumuga allah ge ruhi wode goton libe komme kamaki alokamaka vi iru ramadan ma hama ekani miskituga kura alokanta khasawani kiveto ei hasan was mi program fashion mukurin ayate විදාල الله سبحانه وتعالى وحي قرباني وربك يخلق ما يشاء ويختار الله سبحانه وتعالى يخلق قربا اتشهي وفدوا ادي اختيار قرباني يقولون دنيا جوا اتنهاس إمارة تكا اتنهاس بناتك جمت الله سبحانه وتعالى مبني مسكتن اختيار قربا مسكته قالكم كرمون إهن تنتنو كروي قالكم مفر خاصة درميك خاصة ثواب بناء قانوني عمارات مسكت الله سبحانه وتعالى وني لبا إهنكم مسكين خاصة من الله سبحانه وتعالى اختيار قربا وني مسكت نعلون ينهما يترو كلام بنوني مي كان قالكم ألون من تباما مجهني الله سبحانه وتعالى إنجبي قطع ما النبي صلى الله عليه وسلم هداية هم ألون من مسكين نون تنجي اعتكاف كوري بدان تو نتعلقهم كده بدان تو نوت رمضان ما هو تراويح كيا فنماذج كورون نوت نماذج ركوة تمين ألون من قبل جه هفاتن أصله تكيجا إما كده كن نماذج بيجي نصوصهم حديث كده ميوني صلوا كما رأيتموني يصلي تبعكدم تمن كدفن نماذج كوري فيتم بلاغين إغوتك كوراش بيتي نماذج مين أنغوا دبف هم يكده كمان رمضان ما هو ريتا كترين ريغ نكمي وඩාගේ මිස්තකුන්නako mi ගියාමුල් ලයිද රමදාන් මහගේ රියාලකම් කරෙවි අනර්රයස් නකම වඩාගෙන් කරෙවි එරේ මිස්කිතුග මිහුන් ගිනවගෙන් දිය දැන් ජෙහෙගෙන් එරේ මිස්කිත ඔබිනෝන්න වර තොජ්ජි වර මිහුන් ගිනවගෙන් දිය දැන් එයා ජෙහෙගෙන් එරේ රසෝසම් නිකුම වඩා නුගෙන් මිස්තකුන් ඉන්තිදාර කුරවාකම සකලෙෆානන් ඇඟි වඩා නවා හාදුග හෙන්දුනු ෆතිස් නමාද නුකම වඩාගතමු මිස්තකුන් එවාක දෙන්නමුන් එකලෙෆාන හදිස් කුරානේ තිමන් කලෙෆාන තියබෑ මිහුන්ගේ හාදු ඇඟිලව්වේ නමවස් نماذج تيابان فرض نماذج جوتوغا الله سبحانه وتعالى فرض كرب فانا كمتكا بيرفلون نكو ودا نغتي هم ما ألون ميغا فان كلن بينوا بوينتكي تراويح نماذج جماعتوغا كورم اي نبي صلى الله عليه وسلم ගේ සුන්නතුගේ තෙරෙන් හිමෙන කම අනක මිස්කිතුගේ දමයන් හදාන් කුරුම මියති මා නබිය කලේෆානුගේ මිස්කිත නකොඩන් කුරවෆ එහෙම විය මිස්කිතු කුරුම අලොන මෙදන්නෝනේ මිහම එකලේෆානුගේ හිදාය අලොන මෙ ගිෆම් වි හිදායතුගේ එමගන් අලොන තබාවා ad itikaf be suales alonga ben sualaki itikafan innani kinetto itikafan innairu Allah subhanahu wa ta'ala agena hita enak hashigonu madumuluka Allah subhanahu wa ta'ala yagina dhikrukum ena hitan arun jehen ena duniyage mati uluniru maragina kuffafatan ene wani veifay adi waragina mihunna dima ghaiba bunayfe wani adi waragina haram kantatan ene haram kantattakan ene wani aragan efe ehenkamu ifada khiyatan ifada tasawwuratan ena hitak genes Allah subhanahu wa ta'ala ena him madumulika roe ades kura fada halige ena i'tikaf ko hunnen jen adi
hunna gadiga waragina kantatten ene kuravidan sunne namadutan ene kuravidan Allah subhanahu wa ta'ala du'a kuravidan du'a yaki hagigatu ge swaram bang alukamin i'tikaf ga hunna mi kuran ei kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam mariya abu huraira radhiyallahu an kirit kuravum astenne ve Allah ge rasulai timan kalege faanu ge mamma fuluge macce kalifan du'a ko devbash endu kalifan dem maccan nangava du'a kurav Allahumma hdi umma abi huraira e haddawa budu kuravi Allah abu huraira ge mamma hidayat dakkawande abu huraira radhiyallahu an giya wadagen nivir kalifan feni wadage de kalifan ge mamma hina tahir wegen islam deen qabul kurav wegen fada halat ge kamana hunnani ehengam du'a ki hagigatu ge minunge hatiyarum insanunna mu'minunna dimawa deitaka dimawa udugutaka ena du'a kurum waram muhim khassakun ena i'tikaf honne ifada ma duwas warege ifada ma wagutte gena kura du'a ki Allah subhanahu wa ta'ala e du'a ijab kurawwa du'atak kubata astun i'tikaf inumaki kinatto me kanta Quran i'tikafan inumaki ena fahudi heg kirit rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fulun kalefan dakka fa hadiyake kalefan dakka fa gotaki fahudi heg kalefan innawi i'tikaf miskitu de miskitta vesse bohore bay miskittan e bohore hukuru nukurave miskitta bay miskittan algon men rajye bohore hukuru kura miskit ekotun emme rangali hukuru kura miskitegga ena i'tikafun huru miskituga ei faharigga hukuru namadu awamun ena nukumegen ehem miskitaka danje hidan ehen kamun ena ge i'tikafan eba kommes kahal asarutaken eba kure ehem bi mene boda edivigem wani hukuru kura miskitegga ena i'tikaf ka huru alano miyan turukollan benon i'tikaf ge aslu maana i'tikaf ge maana ki kamegga demi huru ehem wima e Allah subhanahu wa ta'ala dhikru kurmattaka dunyawi e muriya kamakun ekkibawegen e miskituga demi hunna e inna inuma mi i'tikafe mi kiyeni ei muli dunyawi e muriya amal takun ekkibawegen Aisha radhiyallahu anha gari hon riwaya fave ekamana vidaloni i'tikafan on inna mihaya ena balimi hunna ziyare kuruma janaza ge fahatun e janaza walu devende ekantatoga baviruma adi dunyawi waakata dekkuma mifata kantataken i'tikafan inna miha kanduwe ena hamekane daruri beenmattaka miskitun nukutun ei fakhana kura nota mi rodam rode bidan nota haruka evada kamaka nukumelum fiyawa en huriha magutebga ena miskituga Allah subhanahu wa ta'ala dhikr kuruma inna inuma i'tikafe mikin mihar mi alomenge komme mi kom mihengas mihar mobile phone ngowe miskituga mihen inneroga i'tikafe inneroga mihen SMS kolla hen kanta kolle wenata ade ama ekada kantatta kuravidan ena SMS phone vidan nuni mihaka gula wahake dekkidan nuni ena hama dunyavi wahake miskituge terega huri ena ga akhaka misalaka ekako aneka wahaka badal kolle vidan ekamas ei ege sabun ane ena ge wahaka sabu nuba asare nukurana fada wahake kamuga wanama e fada wahaken ene dekkidan kita duhatto mi dihadwas ekkotto mi hunnenche hureveni edduha suravidan to itika mi ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge i'tikaf kuruma behagatun Aisha radhiyallahu anha vidalwani kana ya'takif fi al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffa Ramadan ma hoge fahu dihe ge kalefan i'tikaf kurave dunya du kuravu madande dunya du kurave hargaf vihi dum i'tikaf kuravi Rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnatan ede miha e Ramadan ma hoge nawaravana duge ere irosuma faena i'tikaf farambi Rasul sallallahu alaihi wasallam erege maghrib nawada fahoga i'tikafan e miskituga inna jaga e jagahan wade badane vikama ribavegen ve ehvima i'tikafan inna miha e faragen e dihadwa samakurun e sunnagen waga namaves tinduhan inkamuga ves nota e chutti nudibege nuata enage kantatan huri gotun fahudiha ge terenge me fahu hataru fasre inna miha ves ama ekamuge thawaba dharma liben emme madumene ko baat hone baak emme huda ko i'tikaf indevena warake i'tikaf ge masalaga e ilmerin buravela vani ijtihadan ehni ma nabiy sallallahu alaihi wasallam wakimin bare i'tikaf ge emme kurumin bare note medigmin bare fadan hadis kurava fenwe nen i'tikaf ge bahoge maane ki e kamakun huswegen i'tikafan niyaganagen inna inum wima bay madhab toga eba hure kitama kuda hindu kolakas
indevidanakama adi ei miskitum ettere harima tere wadagen anakkollu nukutuma deveduga sneak ganage indevidanakama nama salawando dannamani i'tikafaki Allah taka mulin timaga uri amalakum ekkibawegen inna inunkamaga wahendo ei waram madu e maana deha nuafada kamake den hadith taka burawar Umar radiyallahu anhu asma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge aryoga dannane timan kalege faano jahiliya zaman islam humga khuriga nadura bunime mi ay an aataki fa yawman timan kale fan edduwa i'tikaf kuruma den rasul sa hadith korani tibage naduru fuddash ei islam huma fawge naduru fudda amru kurabi mewada hadith taka mi burave halonda boda burani erre edduwa de i'tikaf ge emme madu minbaraki adane kaskura koda wagadu kola alonme baddu she alonmenge mirege bagutu araboda meti kortame faden alonmen agas den beenumani mi fahodi hegge mi ma ka begutum kommes ka nasihate adi komme gote vis algon men namiyati fahodi he libunge nasib Allah subhanahu wa ta'ala amedur korabba ehen kamu mi warabbodu fursate mi heku enage muli haya badal kollo algon men men kis faafa korave mi faafa takan aragana wemu ehen kamu if faafatakum Allah subhanahu wa ta'ala ifafata fussa mangadi du'aakum enage muli haya badal kollo libe waram agubadu fursate algon men kurimate fawti ehen kamu mi fursatu naganula komme befulaki vis befulak azum arugada azumegga e befulaku nuguda fa azumegga horegen mi fahudi heka kurimatlashe ei Allah subhanahu wa ta'ala alaku kura du'aaye ei Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga bekar wecheka vegen nudan ilahu wahi qurabani ud'uni astajib lakum timan Allah tiyabami hun du'a kurashe timan Allah du'a ijab kurabban adi Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadith gaave qudsi hadith kirid rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwa kurabbi hadith ga qudsi hadith ga kalek fan hadith kurabani Allah ge ala faafek kofi ehindu e ala Allah subhanahu wa ta'ala edi dannave Allahumma inni adnaba dhanba e hadwa bud kurabbi Allah timanna faafek kofi me timange mifafa fussawa devvash mifadan ena du'a kurum Allah subhanahu wa ta'ala enage du'a ijab kurabba enage faafa fussawa anikka sama ene faafa wumun Allah subhanahu wa ta'ala edi ena dannawa faafa fussawa mifadan tim faharu matin ena Allah subhanahu wa ta'ala edi dennumun Allah subhanahu wa ta'ala enage faafa fussawa ehenka mun bay faharu bay befulun hitan ara ofa ovedane timanne warab gina faafata vijje enkam Allah subhanahu wa ta'ala timannage mi faafen nufus sawane timanna mi gotuga den demi huregen nimigen dani mi faafata matiga enkam Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladunde kama ilahuge kada kiriti wanta kama medu tiyabami adi tibefulun adi tibekamalun ummidu kana nulashe kinagina dua kurashe mifada fursate nege libene kama nege algon men itene kama ekakus දෙගන්න රමදාන් මහ බද්දලුවාය අලුගොත් මේක උස් දුනියේ ගොන්නානික මෙහෙන් කමු මේ ෆුර්සතු ගේ මේනු රංගලගොත් කිපාෂ දෙංග මලොන මියන් ඉතුරු කදම් බෙන්නනේ ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා විදාල්වනි كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في 10 الأواخر ما لا يجتهد في غيره ما رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ما هو فهدي هيك انون دوستكبر ما بودا alukamuga mashghul velava ijtihad kurave alukamuga hiwaage velava hemwema alugonu menge machan oti me nabiya sallallahu alaihi wasallam ge miriveti hidayatuga hifettum hemwema alugonu men ramadan mas feshiruga miskittaka midani waranhama miskitta furigen datam miyannoni ramadan mas livigen da hindu miskittakum faaba miskitta bandu kuruma kanno miyateki alugonu men bakin khasakon pahudihaga wa hindu namadu kurma alon men nan hiyo tawfiq debunge di du'a kuranga wajaba adi mi namaz kurum matiga mi fadan jamaatam hazir matiga tibuman azum kandala egotuga alon men ge thabit wanjeba adi dimatiga thabit umma Allah subhanahu wa taala hiyo tawfiq debunge di du'a kuranje ba mi hagigatuga wes hiyo kamuge musume ni musumuga alon men mi hiyo kamu mahrum wejjanama mi warab wes bodu abaj berkame libe ati dal alon men ge miskit miharu mi ramadan masafam ha ragina
خاصة زوان دتها ورق جنا عم مسكتة هم نماذج كرا ألوكم كرا تان ألوكنا فينيكم بداني دهنا بس كم مسرك مسكتة مي هذا هذا منظر بس مسكتة فينا كذا كذا أبا ألونا هيبه دمي ورق جنا بيفرون ألونا هم يجين كرا بني مي هم دين continue वाकी दाई मध्य एकंत कुरान है दें एकमुगा साबे तू मुगा कि कौन क्या कंते का तो अबे फुल कुरन छे नहीं वाकी अब तो मिना मादो मिसाब मी दाई में कुरुमुगा ඒක ඒ බේෆලක විස්නා වඩාගෙන නම් වි මි ෆහුදි හේග්ග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එන් බේකලක නෝනි බේෆලක ලයිලතුල් ඛදර් විලේරේ ලිබුමුග මතිවෙර නසීබ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මෙදුරි රබ්වා ෆියා ඒ ඒන ගෑගණක හිසාබුගේ ගොතුන් හිසාබු හදාලේ අඩ්ඩිහ තින් අහර නෝනි අඩ්ඩිහ හතරු අහර ඒන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලුකම් කුරිෆද එහෙන් කමුන් ඉෆද බොඩු නියමතක ශුකුරු කොග්ගෙන් ඒන දෙන් ඒනගේ ෆහු දුනියේග ඒන හයාතුගේ දුවස්ත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුත්තමුන් වේලා අලුකම් කුරුම් ගේන හේද කොම ගෝල් දෙංගම මි මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දුආ කුරබ්බන් ෆි බුහරි اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك هتن أمر وهت فرلو وإله تمن علاقة هي إبرز كنانge ديمتك ثابت كده باندي أنا من مكمل بس دي دعاء نماتك حاضر ومك توفيق دبونge دي دعاء كرون جنا كرون جه بعدي أنا من توبة آكو إرادة كره بيا فافن نو قرآن كمك عزوم أنا من هتوكا آكورن جه आदमी निम्माद में करेंगे अलग ना एम्मे कुछ स्वाद कुछ अलग कुछ कुरी रट्टिस सिंहा बुनी चाहिए तो मी नुबाक में कुरी में अल्लाह लियुवा फदन मी हेवकंत कुरी में अल्लाह हम यकीन लियुवा न काम हेवकंत गोतुगा ये तो दें नुबाक मीननी एम्मे फाफे के हेवकंत मीननी एक का दिहे का इतरे के नुनिया दिहे के हेम कुम्मगोते रमज़ान में होगे मी उरिहा दुहे ग मी रोदे हिफाफा मी रे अलुकम ग उड़े फिया दें एने के उम्र के बाकी वेबे बस एने दें वा के फुदीफे अस्तो के हेरी अलुकम ग एम्मे वा के रोद में हकुम बस एकोता कहा कोता का एना मी हिसाब हेदी किनत तो मेकंत हकीकत ग अलुकम तन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हज़रत ग कबूल कुरविज कमुग दलील तक दलालत तक बहरे एगे एम्मे बडु ए दलील की en nubaakamakun anen nubaakamaka magufahi kurafadaan en hiyokamakun anen hiyokamaka magufahi koddeeba enage alukantan Allah subhanahu wa taala hazurtuga qabulu kuravijje kamuge dalilenge yenen ekamuga demi hurma saabitukan ekadange devu eme muli ramadan mahuga ham hiyolokan ko reyalukan ko dualu rodi hifumuga huri miha ene fadan saabitun devya finama e dehavani enaga alukan Allah subhanahu wa taala qabulu kuravafika eme alonu men ade alukan kuriyekama ko alonu duawas kuranjeba timam menga alukan Allah subhanahu wa taala qabul kuravvan deve e evs miyaka yagim vegene no enage alukan Allah subhanahu wa taala hazurtu kiyawarege qabul kuravuma kan dibigamani e qabul kuravumani enage hitugai niyatege machan en rodamas nimuafaga dukollanakan azum kandalaga nota efadan visnaga hurmiya vejjam Allah subhanahu wa taala e rodama hoga sena galukan qabul nukuravvan هذه point علونا يترك الله نكير رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها إن عمرة إن عمرة ديتري كريفة وكفافة الله سبحانه وتعالى فسوي وحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة مبرور حج بجميعها هنا سور جنون تننده إنكم حج وامي هذا حج أو مفهو هنا بينهم قطعة مهم एक तो पुराण में इन्हें रिश्वर गलीफा नौ मिस्कियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबवी इरशाद को अलगुन में इबेंगे मबरूर हज्जन व तमक्ज इन्हें सुवर के देवे हज जग अलामत गतुगा एन हज व गैस एन बाकी हयात दोस्त रंगल गतुगा हेद करूं ए अलामत एन सुवर के देवेन कम नूनी हज मकबूल हज मबरूर हज लिबुंगा अलामत एन एन के दुनियावी हया रंगल गतुगा एन दोस्त हेद करूं अलगुन वरा गिना दर्स तक लिविंग इंगे जेंगे तो वारा बहुत शुक्र है मी स्टूडियो बाटा दे देवी गुरा दर्स इंगे तो जज़ाकुमुल्लाह खैर अस्सलाम वालेकुम आदि अलगुन में मेरे इस वारा गिना दर्स तक वारा हेव बस तक लिविंग इंगे अलगुन में एम्मे न की मिफदे हेव बस तक हा आदि कबूल को आदि यंग अमल कुरा बेकमुगा अल्लाह दा बश